अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदे एप्रिलिया की अपांबा मॉडल सिंह सुपनदगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल की दमक कांटेक्ट तौबिरउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदे संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगहन बिगनो ngasimak कांटेक्ट तौबिरउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई Kromjari ELITETV की न्यूज़ ज़ेड क्लोमिंग ताबिरी बुसु अहम तारा मौसरी मरुई नंग सिम फाल फोंग पाउसियस सिंदा करी करी मरुई पाउगा दु खमिरसि अहम दले बसी पोनो फम दा न्यूज़ सेकोन की इरांग दा एक्स एमएलए यावना मी अहम खुलाई कोन न फारे लाइंगांग ना पुक्चेल सेंग्रबदी कोकोमिना मियांग अकन बखोंजंग जथगदोरी मोइदांग पोके थौदोक्ता चेनाबा मा फारे सिक्योरिटी ना पामिदा खुद थारकबा कंडेम तवी गवर्नमेंट दा थाजब थंबियु चीफ मिनिस्टर कांगपोकपी की सीओ सिंग उनखरे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की फुल लौटोखरे हाइबसिना खोय पोंगनफम की मरुवा पावरे मतंग लेरिबसी नारो के थौदांग दा लेरिबसी न्यू लंबुलें की ट्राइबल मार्केट कुकी की लमदा पोट योन बजारो हाइना केहलकपदगी इरांग थोखरे एक्स एमएलए टीटी हाउकिप यावना मियोय मरी फारे पाउमी द खुद थाखरे मॉब जस्टिस ना करिसु कानबो पुरकलोय सरकार तुमिने लेते शांति हंजनबो होनरी सीएम बिरेन अमजुना अकरमोंग न कंडेम तौखरे सिक्योरिटी थंबियु हाइबसना नारो थौदांगी मरुवा पावरे मतंग लेरिबसी सना लेबाकता इम्फाल ईस्ट की तोान मफम अनिदा युम तरुक मई थाखरे टीटी हाउकिप यावना मी अहम नोमेगा कोनना फारे आर्मी ने फुबदा फायरमैन मंगा सोकले अखोइदा थाजब थंबियु मणिपुर अखोइना कनगनी एन बिरेन आर्मी की अहेरम कंपनी कुन अमगसु इम्फाल दा थुंगलरगनी आर्मी ना पाउमी अहम तमथिना फुदरकले टीजीना आर्ट्स अमसु कॉमर्स स्ट्रीमदा मको साइंस ता हेरिटेज कॉन्वेंट मको ओइखरे हाइबसना सना लेबाकी मरुवा पावरे मतंग लेरिबसी संगा एक्सप्रेस ता हायर सेकेंडरी एग्जाम 2023 स्ट्रीम अहम की टॉपर सिंग नुपी ngaktani टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की पुष्पाना आर्ट्स अमसुंग कॉमर्स स्ट्रीमदा रोविंद्रोना फर्स्ट तारे साइंस ता एक्स्ट्रा एज स्कूल की रियाना फर्स्ट ता की कर्फ्यू कोमतोकदबा मतम लौथोखरे हाइबसिना खोय संगा एक्सप्रेस की मरुवा पावरे मतंग लेरिबसी सीएल एक्सप्रेस ता कॉन्स्टिट्यूशन की मखा लेरिबा एमएलए होमफू की मरकता रूल थुगारलबदी लौकटफम थोकपा से लौकटकनी सैतब्रता मरा लेबा मियोय खुदिमक लोगी मखादा लौकटफम थोकपा थबो लौकटकनी लेंगा ग थाजब थंबियु बिरेन अखोयगी थबक सुफम हाइबा अमा नौना साफोंखरे कोसेम लौबा क्लास 12 एग्जामिनेशन 2023 की रिजल्ट लौथोखरे लेंगा की स्कूल दगी महिरोय 8 पोजीशन जावरे एजुकेशन मिनिस्टर ना अपेन मफोंदोखरे हाइबसिना सीएल एक्सप्रेस की मरुवा पावरे मतंग दरेबसी इरेबाक्ता मई थादोखरब मफम सिंग सिक्योरिटी नंगाक सेंद्रे इसागी युमदा हंजिनबा लेंगा nga thabak paikhatlu न्यूज सेकोंदा इरांग सगटपा एक्स एमएलए थांगजलाम हाउकिप यावना मियोय अहम पुलिस ना फारे मॉब जस्टिस ना करिंग मखलगी कानबा पुरकलो चीफ मिनिस्टर बाहिरोय सिंगदा लाइरिक येंथोखरे हाइबसिना खोय इरेबाकी मरुवा पावरे मतंगदा लेबसी हुएलन पाउदा मणिपुर गवर्नमेंट ना इम्फाल मेयोंदा फावबा इरांग लाक्सिद ngamdri न्यूज सेकोंदा नोंमै पाइना केहलंबदगी थौदोक्ता एक्स एमएलए मयावना मी अहम नोंमै कोनना फारे न्यूज सेकोंदा युमरी ngankhalawaida वर्कशॉप मई थाखरे चेनबनी हाइबा मियोय 3 फाखरे मोइदांग पोक्ता कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कालकबदा खुंजाव हम सोकले मियोय अमा नोंमै कोनना फारे फेयर सर्विस की पर्सनल मंगा पाउमी अहम रैपिड एक्शन फोर्स ना फुरखरे कर्फ्यू खोमथोकपगे मतम टेंशन की कांगपोकपी लंबी थिंगदनबा एडवाइजर थादुना लौखटली अहेनब कंपनी कुनगी पर्सनल सिंग लौनना होनरी चीफ मिनिस्टर मणिपुर के सेंट्रल फोर्स लौथोकनबगी डिमांड सिक्योरिटी एडवाइजर ना याखिद्रे हाइबसिना खोय
Well and Paugi Mario Power, Batang Legacy Sanga Express English edition. The Yoribasi armed miscreants threaten shopkeepers at Imphal. Cookies 6 centers intervention. COSAM declares class 12 results. Girls top merit list in all 3 streams. Mob justice will do no good. Biden. Manipur Fire Service personnel assaulted 39,405 people in relief camps. Open highways urges ABKP. Sanga Express ki maru power. Batang Laripsi People's Chronicle. People's Chronicle da fresh violence breaks out. Ex-MLA detained. Wrongdoers would not be spared. Chief Minister Kokomi blames government for restive situation. Threatens stay. Police commandos is more in their situation. Class 12 exam results out with 88.68 pass percentage. Nagas won self-governing unit across border. MLA Muiva. Security forces assault scribes bodies condemned. Petrol sales spike as customer rush to use rupees 2,000 notes. Naga Miti Bangal body form for peace. People's Chronicle ki. Maru power matang lives in Impal Free Press. Impal Free Press da fresh violence and news second as armed miscreants threaten vendors. Former MLA TT Hawke among 3 apprehended. CM Viren pledges to protect Manipur. Central forces assault 3 media persons in Imphal. 3 injured in gunshots fired by unknown miscreants. Curfew relaxation review. Have seen Impal Free Press ki Maru power. Ngasi Imphal phongga pause singi Maru pau khara made atei issue singi matang na na baji online de lairibasi Manipur sangna reba journalist aduga United News of India ki bureau chief oireba and Satyajeet hamra taramok se. Good morning. Thank you. Satyajeet maru na jik tuan ba pause singda akhoi magi caption piraga inaba yaukre maru na khoi welan pauda Manipur lengang na khoi Manipur government na Imphal mayon do faw irang laksin mangam ri haibo phum thammi aduga atei atopa pause singda New Lambulen ki tribal marketa kukilam da pot on ba yare hodna khelak padi irang thokre ex MLA TT Hawke yauna mari fare pawmi da khut tharakre aduga fire service ki kamu da rapid action force kamu na khut thabagi paw suna ngasi gi maro paw ne yawri laibo hang dia khoi hajik santi una lakna ba ton ta ba jaga sing da khoi aduga security force hajan dana chief minister su haib leire rungang ki thongdok si yamna khoi nungai ta ba haib tai Howjik Ladiba situation Sida, when a Pangba Powda, Ihalambada, Hariba, Tribal Market, New Second Gisida, by my bell sing, Mete, Pangal, Kabui, Pamibazagasing, Sida Moyhan, Chay Pirate, Tuli High, Chay Pirate, Tolaga, Masia, Tribal area, Makani, Pambaya, Hadana. Aduga Munga Sanatung, Hangler, Moku, no way Pirate, Tuli High, the Warisi Aduga. Laibu Wadi, a Quaisida. Ex-MLA ama yauna masida mi phabangam gi basi kaino akuna hainari ba khoi almost mokoi gi pre-plan tawrubra haibu go fom lei hawra khoi gi media gi beli based media si bias lei haibu fom dei mokoi na tawthore potu khoi nei devani fact is fact ni truth is truth ni chumani chumela la haibu na ngarang gi sin si kamaini yengbi yai pawmi phurakkiba pawmi ni khangna khoi masagi ai ka jandana jacket litna khoi gi rata aduga sinaba yauri adu at the same time asi Miki Punsi Kanaba Honari Bakoi, Fair Service Ki Adu, personal Manga Purakibasi, am live activity, Pami Purakiba, Aduga, some rifle Purakpasi, I decided strongly a quick challenge to condemn the week on Hajixia Koi, Manipur Fair Service Kangusu, Punjal Lagaka, no Kratoguni, having a home should lay, Narangi Silla, Ivan Matang Aduga, even ex-MLA Mabu involved or Mase. So I come in be Satyajeet. Kiki Hana Habada, Kiki Jit Ningomba issue my to the Hana Lokachabas a quickie media sing his had a package of Arab. A quickie Masida, a quickie Iran told a Nepal Tamda, a quickie media the lady, but quickie now, ma'am, say. When you the Pamaga Nuana Luena, I don't powder Karika for the Hangabia, Adubu. A quickie to a better Carino, a two Carino, Hina, Masiki Chap Chabase, Masi. Tapau Tamnaba, a quickie, Prazamiam give you chillaga, a quickie, Macom the Sanjari Bani, Habesim, a Hanana Tamjagi. I don't know. A quickie, even Sigi Matanda, Laiba, I go protection periba, rapid action force Ogera, Army Ogera, Assam Refers Ogera, Police Ogera, BSF, CRPF, okay, ma'am, sit the harder of Taumatum, the briefing of Machangel. ID. A question this is the operator, but the Laiba save, and the fire brigade Kangu, I give media Kangu, my ma'am, so muy duty Tauribani, I did Tony but Tobaya de, Hibagi, information about briefing among my commander, ma'am, the perform to him. I don't go around to the day.
boygi commander ama yauna akhoi jat regiment gi masu officer ni mana akhoi gi akhoi da tawdra yeng akhoi irang thokpe akhoi di chala yeng mata mana mobile se mullaga akhoi gi mobile se muthala leba akhoi da copy ba photo adi video ga se muthala leba sina takpadi akhoi gi hojiki media se karino monitor ba se karino haibase aduga masigi se chap chaba akhoi gi armed forces ta lebi ba security personnel amasung security forces ta phadana khangde haibasima yamna marik chumle aduga akhoi gi sidage hedok ta fire service di akhoi gi lambi le ram ba gari le ram ba hedok tawraga thawai kan la iba ambulance amasung fire brigade ki personnel mayam sini muni lam handa le ram ba chilam ba thadu ga jalhali bane ba makoi da bu assault tor pa haibase masidi yam thina leba macha ta da ba arima gi duty masa khangdaba mana toidu kaino khangdaba magi role lu kaino khangdaba briefing phadana tongbi ba my senior personal mayamna adugi mami ma yamna chawna tabra haibasi mai thoi sigi matang da akhoi da manipur thoiba situation je masi yam thadina thadukbai independent india da subaida bi 40 officially 47,000 plus hena displaced toba subaida toba akhoi community chilau anigi marta khana ba sam displaced toba si india da subaina independence ki matung da thok3 haina ko expert ma'am na haibidi ne ba sigi matang da operator ba lai ba chilau sing sida masigi se briefing tok da ba se akhoi gi government gi asubani central government adigi magi state government gi achoba ahuba mali moi briefing phadna tok da ba se akhoi media da yin even akhoi gi land da suppose ukraine war da land da chaliba media sing adigi mokoi ma'am se for example and the pau aseng bodo yona ba chaliba de aduna akhoi da samna harab da even land da fo geneva convention article 79 additional protocol 1 gi matung ina akhoi gi madura land da operator basing civilian na dum treat tawe ba hidi conflict yaw da ba achung ba pau ba pina na ba hot na ba kagu di na geneva convention su protect tawe ba do india gi su masisi da changi ba sing se akhoi gi indian constitution pe ba article 19 gi matung ina freedom of speech adagi masigi se expression sigi se masi phatana praja myam de yongna na ba praja mang gi duty fundamental right to pina na ba akhoi chagi bani nungai na aina han haje ki do nungai ni yum da phamaga mobile la kai adai kai toy na hang ba ya adubu thawai khubak ta hapaga makoi sigi se ju hojiki irang phatta bani na kawai ni changa dage so koi manipur gi journalist ya phatana khage ba id I card phajan li jacket ta press ana pa yam phatana thai akhoi ngang chagi ba mayam du aduga madu mayam do control situation nam da akhoi na sipok chang ba ya de numai kam ni ngai de chang ba ya de so koi loi khage ba irang thok ba ya du lap na mahum amada leraga akhoi na habit cover taw ba de adu mafam du da fu attack torpa adagi yamna wahi phajada ba harak pa adagi makut tha ko torpa do madu makut sok ko I ga thok ta akhoi ahum soi adi mi ahum soi madu makhoi ahum sok do su yam noi te aduga sigi matang da manipur gi hojik lai ba matang sida manipur hill journalist union gi akhoi chilong mayam adagi all manipur working journalist union adagi editors guild man pun sala masi krai tong sige na khan matam da masi puni different parliament manung da hojik ge hai ba involved the personal singcha masi the exemplary punishment suspension gu mama taw drabadi message ba pi ba dakar oye ba di freedom of speech adagi fundamental right protect tawna ba aduga manipur thui ba thodang se prithvi pum ba da chumna chakina ba hotari ba chilnau sing se moi da sok pa ya de habigi message ama piba mathau tai he thamjiga du da ngang memorandum khoi pisan jaba du chief minister na amasung security advisor ni chief minister na budi madu regret tawi kholi na hai adubu suspend to khoi wadi hoji pawde tambirak te adu da makha taba chap chaba praja gi mihut ama leader mo bi ta hum thokpo torokani hai besima ai thamjage adagi sida habit sadat losen jaraga I subdain thambening budi ding sa hang bi kibda akhoi gi manipur situation se me feeling ko se masi yam kuile internet suspend to ba adagi lambi cha thok chasin tong se yam kuira ba hadi irang se phajat bangam de ba yam kuina la masi khitang control to ba matam oirabra habji thamchening kaigin ha kan da maruina ku masi irang se internet thingjan ba se masi sina akhoi gi ichil nau sing se man india da lai ba me chi paw phongna ba adagi hojik si GST file to ba adagi entrepreneur ma'am tabak to ba adagi chartered accountant ma'am masidam filing to da ba adagi akhoi gi software engineer ma'am asumigi work from home le suti lorga lak ba makoi ma'am se loi mak thabuk to ta yadre ba moi ma'am aduna masigi sina suppose samna harba da accountant ma'am gi adagi chartered accountant ma'am gi adagi software engineer ma'am gi mafum amada
फजन ऑफिस अमा पिबीरगा इंटरनेट फजन तौरगा थबक तहनबा ngamnaba sindribase karigino haiba question ama lai bhaji boy yumda suba ngamdrabasu suppose engineer मैम की adagi software engineer मैम की Manipur khida lady software engineer park adagi press मैम की chok khoi yam wana khoi kano se chatlaga Manipur press cup ta aduga information officer chatlaga khoina internet senaraga praja मैम की seba tawna hona jarim adai tawdana mafam khudimakta ticketing की ticket kakadaba ade angang parika hiduk pagi ngarang waba ade hanak board ki parika hiduk pagi siki mayam si yengaga mafam khadadi government control situation da matam khara kamane tawgadagi habisi hojpa wogak tawdabase masi khitang asoiba ma leibra habisi mai internet ki batang thamjage aduga bathang da khoigi ngara khoi news checker da thokibado yamla laibak thibani सिगी मतंग मणिपुर लेरिबा प्रजा इचिनाव सिंगना खंबिगदबसे हाइबदी अखोगी मिसिंगसे लोइना चेंगिब नते हाइबसी मखोई मेसेज म पिजनिंगे हाइदी यामना रोंग मेसेज म चले हाइदी मणिपुर लेरिबा अखोई वैली एरिया सिदगी ट्राइबल बे इचिनाव लोइ चेन खरे अखोगी चिंगदा लेरम इचिनाव म लोइ चेन खरे काम द चेन दे अखोगी कबुगी इचिनाव सिंग सु सेंग दुई कदाम चेन अखोई पुलअप लेरी अदगी कुकी इचिनाव सिंग सुने अयामबा चखबसु हजि याम सेफ ओइना baham lady aduga ngang thuiba thokdok tu su tholaga hana akoi kuki chinlaw amani tholaga mayam de thatan tobo khusita takpadi makoi adum bafam si lady aduga manipur da hoji phawda thuiba situation sis da thokiba mayam se mase akoi ai sum jeng jabada akoi gi belly area tholiba situation si mayam sounding bagi ani pau se nuai taba churachampur da more da pau nuai taba tholakpadugi madui reaction oina thokibani aduga civil society manipur civil society amu manipur praja se khama kam kange haibabu akoi gi jun 18 da mayam se chara helo phauda charingai tharingai liter phauda petrol diesel karita hangdar phauda jun 18 gi irang thokiba akoi gi naga chinis nausing gi kadogi innocent I am ga expansion gi maduda beyond Nagaland hai matamda Manipur da irang aduga mana thokriba adagi numit chama hena blockade tawdana chaninga thaninga leita dana ising thaninga leita da warwa matamda su Manipur gi civil society amasu Manipur gi akhoi gi majority community sing se magi chaba role adi community mo bagi mi amata da attack tawkidaba adum community amani na hadaki sirisa toriba se masidi sounding badagi habet tawkibni aduga mayam common kano ba population sigi di reaction like adum peaceful oiri aduga achoba community problem bina bada majority community sidi mayam bagumba khwadi ahan gumba parents ku manina magi chaba responsibility do adum lawruka leiri madu longbiu haibasima ai thamjage haidi yam kana aduga majority community haibasidu always responsible oiba pangtok lo tokba ya taba mayam de khara henna de atoba chinau community khatang na people sina khatang ningai tawrabasu thema khot tawraga yana na bachatpagi responsibility to maitai community da hena chawi haibasimasu ai thamjage madugi chaba akoi phadaba aduga phajna tawsi aduga hojik akoi hojik leiriba kuki chinau singi problem se masi amarom da yemkanda hojik MLA sing ngangi ba leader sing ngangi ba sing sigi makoi yam safe oiba Delhi da foreign da leraga internet war ama phajana tawraga yam phajana ngangak pane ba moi yam nuai leraga adubu ground da leriba chinau chingya tamya da leriba chinau kuki chinau sing che makoi hojik peace pa me praja sing che adi kai gino da thangna leriba khun mayam juga makoi thakna chamen lerak pani puchi chupa lemina rak pani moi peace pa me aduna praja gi Pamiba tabak sing se government tabak to oin tawsi aduga leader nuai na Delhi da leraga atoba foreign countries da leraga pangang da ngagi leader sing da ngang ba sing haktang taba ko to si aduga praja mayam na wari ba chinlaw mayam na ngang ba akoi hana leminar ba Manipur gi santi ba Manipur atepa Manipur do madu da makta work to si ha ba se lai thamja yam jom phom ni yam phajana bi thambi khre aduga khoi masmaksi khoi amju gi side ga su kanem to udi lere yam nuai taba hai tare khoina isagi identity card adagi jacket let pa aduga khoi gi first service ki any si bachang dangai chi bachang makhang ne honare basing si honare basi masi matang da sarkar na su yam phajana hoi madugi react to budi ude hoi regret to hai bofum dai thambi budu tare aduga ta media da kari da phungdok padu di sida orak pasu leitri adu yengsi aduga makha tana to ragadi madudi afaba oiru oi haiduna thamjage aduga cherak sida ngarang si ngayu thambi gre ngarang chief minister su khoi gi mai secretary da khoi gi pau gi mi phama pangthok re adu phongdok re mana khoi mana muti maming pangidabani akoi ex MLA ma yauri se adu khoina khangba media na khang padagini hariba TT haukip jawba aduga magaloina ba kangbu aduga khulai phaigat le aduga moidang poki su da su chena ba ama phare kadang ban gi su phare ha phom singra
ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁꯇꯤ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ 10 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 14,000 ꯃꯌꯥꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯪꯉꯒ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 5,000 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯗ 2,000 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯒꯥ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯐꯧꯒꯥꯎꯆꯥ ꯏꯈꯥꯏꯗ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯆꯠꯆꯔꯨꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯊꯥ 2 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯣꯏ 10,000 ꯃꯌꯥꯁꯤ ꯊꯥꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯕꯤగ్ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯋꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯣꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕ MLA ꯗꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯆꯦꯁ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯠꯅꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯠꯂ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯟꯖꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥꯗ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯛ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯋꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯈꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯆꯔꯥ ꯆꯨꯔꯣꯟ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯥꯃꯤꯟ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯈꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯈꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯥꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯛ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯨꯡꯍꯟ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠꯂꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯍꯦꯛ May 3 ꯅꯣꯡꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯏꯌꯔ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ more than 14,000 ꯑꯗꯒꯤ another 2,000ꯁꯨ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯅꯐ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯨ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ 2-3 ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯡꯗꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯇꯥꯡꯕꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯖꯔ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ
ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯈꯨꯠꯇ ꯎꯠꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ 3 times ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯃꯃꯟꯗꯤ 3 times ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯋꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯨꯀꯨꯜ ꯋꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯕꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯑꯁꯨꯛꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ 10,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 4,000 5,000 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯐꯝ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ 4-5 ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯀꯩꯗ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯀ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯜꯂꯤꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯆꯠꯂꯤꯗꯣ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ independent country ama Manipur se kanana bo honabada se kyam kanu honar khrabdo Manipur gi unity ngakna ba Manipur gi ningthau singna honar kleba adagi Manipur gi community ba honar kleba akhoi gi Burma na hanjin lo mato da begat chan tangthok ki ba adagi chahi taret khunda ko da ko na chelu raga akhoi da kuchat chat raga madur Manipur lebi sep da Manipur semagal akhoi Manipur seng ki ba aduga matam da go da Gambir Singh na ningthau pala matung da Manipur amu unify tau da lai ki ba Manipur adagi mai manau no pa nursing pan ma matam da su new kuki myam lakpado settlement pi da khotana leraga atwa leramba Manipur ni masida disturb to bokot gi hek ta ba da Manipur gi khoi gi chahi lising ani hene da history da khoi i de yaw ba se masi pura phudorakani haibagi message to majun it to ki do madu gi message do hajan convey to women central leadership da convince to wom chang haidi masi non negotiable ni masi discuss to fu ya da ba sacrosanct oi ba bible gumba gita gumba Quran gumba yamna sacrosanct oi ba khoi territories da khoi hakchang gi i nu yaw ba akhoi horpham loina leiba ching da khoi horpham mai akhoi na discussion hanjan hai ba se mai te ya ba se ching beli da lejar ba so akhoi gi akhoi gi history akhoi gi ancestral worship akhoi ching da horpa kangu ni na ching hai se akhoi gi pulap ching tam ha bi khena ba leite masidi constitutional divide ni masidi law na divide to bani akhoi di mi amatani ha bi gi message se center da delegation tharaga lari ko na phonga ga to ga da ek sa haji ba council sem ba ha do council sem ga tim amana factual iskarino poppy plantation combine to bono adigi udraki war combine to bono adigi forest area na karino ha bi masigi mayam se government gi yam lai mai official mayam lai tim semaga mana documentation phadra torga प्रजा मैम खंगनबा नेशनल मीडिया मैम खंगनबा मसी पीबे दरकार ओय मसी हजबाव द करिब तौती अरु गवर्नमेंट जस्ट ऑर्डर तौखर लोरे टीम अमम सेमगा फॉरेस्ट कांगुने अखोइना हाइबस अखोइगी चिलनाव मैम हाइबा फॉरेस्ट एक्ट ना सिनी इंक्रोचमेंट लेके खोते कायना हाइबसे मसी क्लैरिफाई तौनरबा सिगी डिवीजन अमा टीम अमा काउंसिल अमा लेरगा वर्क तौरगा अखोइ चिलनाव मैम से पुलप लेमिनानबा
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂ ꯈꯠꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 53-54 ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀꯂꯔ ꯑꯃ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯂꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ इलेक्टेड मेंबर में ꯉꯁꯥꯏ पंजग्रे अखोइना इलेक्टेड मेंबर अमा यावना अखोइ चेकोन की सुसु ngarang चीफ मिनिस्टर थंबीगी अदुगा अखोइ मागी ममिंग मथादि पंदे अदु अखोइ हाइसाइ हाइजगी बदने अखोइ थिगतपदा माने हाब खंग ngमने हाबनि करी एक्शन लोगदोरेगे अदुगुंबा एक्स एमएलए अमा यावना मदुगी हेना रायोट थोलनबा कम्युनल रायोट थोलनबा सिनबसिदा अदुम हायरगा थबक लोखलकनी हायरगा सुम तबुदुनदी प्रजासिंद अपेनबो ओइद्रि हजिक हजिक मणिपुर लेंगाकसी प्रजासिंद अपेनबो ओइदबा मयाम हजिक एनी जगह दा कोई धरना फमीबा प्रोटेस्ट तोबे मयामना अदुम फोंदोकबो लैय अखोइदा खुलाई पिबिरो नखोइना अखोइ यंखेनबा ngमोइदबो ओइरगदि अखोइ साना लांथेंगा जरगे हाय फुमसे तोवान तोवान बा जगह सिंदा अखोइ प्रोटेस्ट तोरिबा से इमाइबल सिंग लो फोंदोकबो लैय साइजनी एक्स एमएलए अमा फाबो यावरगा जंगजलाबा एक्स एमएलए तोथोकरो मोइ 10 ना हजिकसी तोंगानबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमगी मखादा लैरिना हाइबनी मसी मफमदा चीफ मिनिस्टर की कैमत फोंदोकबा लैद्री अदुगा अमरमदा हजिक ngasi अनि पुंजल लौरगे मसी क्लब तौनबा अखोइगी सेल एक्सप्रेस यावरे कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लैरिबा एमएलए होमफुगी मरक्ता रूल थुगाइरलबदी लखुपम थोप एक्शन लखुकनी हाइना सैतब्रता स्पीकर ना अफरम फोंदोकबा लैदे आइना फोंदो वफम से यामदे फै अदुबु हेक नोंगानबगा मखोइसी उसी वफम जे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वफम से थमाबनी अदुना स्वाइसिदा कोइ लखुपम दो नखुकनी हाइबा फम जे खतंग थंगधमनब्रा स्पीकर ने फोंदो वफम सी होय याम मागी रूल ऑफ प्रोसीड्योर मयाम मयाम दु येंगबनी खल्ली अदुगा वेटरन अखोइ पॉलिटिशियन अखोइ ओ जॉइन सु फोंदो खिबा लैरे बसी वफम सी अखोइ स्पीकर द फावुदा अखोइ चेरोल थादना कंप्लेन तौबा लैरबनी अदुना स्वाइगी हजि स्वाइज स्विफ्ट एक्शन सिमा खरा तप्रा अदुगा ngarang चीफ मिनिस्टर थंबा अखोइगी एक्स एमएलए में यावरी हाइबा वफम सिदि जब चा वफम से थंबा लैथि अदुगा स्पीकर वफम सिसु करी येंबि याइ सेदि थाइ थबियो हजिक लेरिबा फिबम सिदा अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा आदि मचिबना खनबा मतमदा अखोइगी आदगी अखोइगी कोर्ट खन हदकी मतंग से खनबा से स्टेट खनबा आदगी स्टेट की पॉलिटिक्स खनबा अदुगा सुप्रीम कोर्ट खनबा अमसुंग मरी ने बने के लांच अमना इंटरनेट वार अमा वार मरी मक्से मसीगी खनरिगे मरक्से सिदा डिसीजन अमा पीबसे तंग वाब अदुना सुप्रीम कोर्ट नंग सगी हाना खनरको मतम कम्युनिटी अमना मोइदा अमना अचौबा कम्युनिटी ने याम थिन तौपीरे खतपीरे हैना मूव तौरक मतबदा अतोप कम्युनिटी अमदुगी वर्जन दो तारा कांद ए लोइन हाना पंगाय हजली दु कैगिनो न चीफ जस्टिस ने हाबी खिब दाइना सुमाने मचिमनाव खनरको तारबदी डिसीजन अम पीरबसी खतंग फजदे ngakhtang ngai gi sanu haina ngakhtang father ga thambado adugi mongdu mali aduna akhoi gi speaker su masagi akhoi be khadna rei binina ichilong ma khadna rei binina basi khitang father ga khitang santi oina laga moida piriba to makoi na hiding dana hairibra makoi soidu chumdabra officially hairibra kayuba communication ji ahobam lei binina हाइदी कई नोदा गवर्नमेंट थबक तोरक स्पीकर थबक तब ऑफिशियल ओइदोरिबने हाइदी मोगी सोई तरा अदु लाले हाबे यावी अदे ऑन बिहाफ तो तब यावी अदु करिगुंबा होबा मन लैबनिना एक्शन लखप आइना जित हजि थबिखि दोइना खदरिङाइदा मचिमनाव खदिङाइदा हाना थेमबगी थबक तो हाना तोरगा एक्शन दु कोना लाकपा अदुन हजि हजि की मतम सिदा आइना सुम खजबदा स्पीकर न खनबिबसे थेमबगी अदे यानबगी अदगी हाने अखै खदर बदु खतंग हीलिंग प्रोसेस तो हाना तौर मतुंग अतोप लीगल ओवर प्रोसेस तो बदु तपना लखति हाबगी मदुगी मिजिंग दो मदु हाफेट माली मदुना सु चुमबरा आइना खली कगिनो हाकान आइना हाजे किबदो सुपिकोना हाइ किबदो हे खदरी गादा नंग चुमि नंग लाले हाइ मतम खदबे हेगलकदि अदु हाने ख्वाइदगी मरु ओइबदि फाथबा अदुगा शांति पोरागा खदरी बेचिनाउ सिंगदो मोदे पिरगा पीसफुल solution poraga nuna tolje phatte nuna tolje phatte habagi issue do madu mali aduna masigi wars na tam daina kitang thamjani bam lei jit akhoi gi hojiki lan sidane internet war ama
propaganda war ama yam kanna hojik global level da tawri ba hari wikipedia da yam to update tawba manipur gi history map se yam to na factually distort tawba suppose merger agreement to akhoi gi khara semdok sujin toraga mahab khara dani kan hajan ba adigi treaty of jantabur ga du semdok pa sumaina chauba lan ama tawba se da manipur gi behalf tagi akhoi na semdok pa khotok pa tawba da ba se ingam ngam da ba ngai haji internet thing ba sina aduna global war ama achauba war ama su yauri ma se masi se tori ba se masi ko yamna wangba international level dagi IT section akhoi information technology patana sinaraga adigi suppose akhoi na singdu website mayam se hoji class to honba adigi akhoi na aina kaino ma hire da achumba kaido adigi achumba history hai kan suppose ai isama ki Facebook account ke mayam se hack to nerba try tore ba handa marak se aduga manaba ma puthoga aina pangai atopa community band pangai hajen bagumba adumba information technology war ama su hoji yam kan haure masina takpadi hoji ki akhoi gi atopa chinau community sing na toriba chinau anisi khanab na toriba se achauba global network information technology matung da mating pangba kangu kra achauba group ama yaure moise information technology phale sina ba heba internet ki facility sina ba heba community ma khra leire haiba si matai maduna di masi fight tongna ba akhoi prepare to batai aduga la na information pi ba mayam se masi chumthoku matam oire haiba si masu ai haiba tham hum thabi ai marak da ten ba brem to lozo ke break matung da khoi council of higher secondary education manipur lo ba khoi gi class 12 ke exam rang declare to ke ba government gi school sing aduga maruina nupi msa sing na yamna top literary pagi wa form lairi aduga khoi ngarang maruina khoi kuki khoi gi moregi sinau sing na moregi adu mangak sine ba security thajal lakpata khoi mitai gi adumba commando IRP na singma thajin birakno haiba form kana ba adu yanak ba pura khida ba adigi churachanpur rom da su akhoi any sugma che thajal lakanu haiba wafum thambagi akhoi wafum telephonic conversation mayam su u fangi du kamai tawduna akhoi normal relationship progna bu hona gadig haiba si atuba wafum mama oiri masiga mailina akhoi akhoi naga amadi maitei ga bul jawraga akhoi gi peace ki adumba for akhoi gi forma masu sem ki baga wafum asang kasa yawraga sem ki wafum khara soi leina gadab lady so viewers ai marak sida aten brem telawjage breaking matungda yam thura mahanjarak Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lisingamaga chamapal marifuhumdoida linkhatki masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pak na pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khana angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mating pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Matamgi matungina thabakna yam khalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan ba floor singda sample. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Touch the pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education.
ब्रेक मैं तरह औचरी मरुन हजिक लेबा इरांग लेरगसु अखोई एजुकेशन दी तौदब यादे तमदब यादे है तोान तोन मफमसिंग अदुगा महरोइसिंगी मागी पुंसी लेखुदरबनी क्लास 12 के एग्जामिनेशन यामना मरुइबा क्लास 10 अमसुंग 12 हाइबसी महरोइ अमगी पुंसीदा यामना मरुइबा तांकांगनी अदु इरांग से लेरगसु ngरang काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुरना कोसेमना खोई ngरang क्लास 12 की रिजल्ट से हाइदोखरे अदुगा अयामबना निपी मचा सिंगना अदुगा हारिबा हंदक रिजल्ट सिदा खोई गवर्नमेंट की लेडवे स्कूल टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की अयामना टॉपर ओरपा फर्स्ट थर्ड अदगी अखोई कॉमर्स की अदुगा आर्ट्स की साइंस लेरप मैम सी यामना टॉपर ओरपसिदा अखोई मणिपुर की एजुकेशन मिनिस्टर सु ओइरबा अखोई टीस बसंतना नुंगाइबा फोंदोकपा ngarang सिंगना अखोई की बहुप्राद लेबा कोसेम को पिस्ता पांगदोकपा मिसिंग उनबा हमदा फोंदोकरे तोंगान तोनबान पिमसा सिंग उनबा मोगा अपाम्बा कॉमर्स की टॉपर ओइरबी अखोई राजबिंदा नवरे ऑन्टरप्रेन्योर ने ओयो पाम्बा अदगी आर्ट्स की टॉपर ना कोई प्रोफेसर ओयो पाम्बा अदुगा साइंस की टॉपर सिना कोई की रिया टोक्सोम ना अपील फॉर पीस है फॉर्म सी कोई की इम्फाल फ्री प्रेस की पाउडर फोंगे अदुगा तई पाउसेस ng सुलुने मकोई की अपाम्बा एम लाइफ एम एम्बिशन मैम सी एम इन लाइफ करी करी तोंगो पाव मैम से फोंगो खरे अदुना हंदे किसदे येंबे आपसे ऑलमोस्ट ए मतम दा कोई मणिपुर की कोई निपी मचा सिंसी याम मंजिल थाना लापसी अदुम उई एट द सेम टाइम ममांगदा लेगिबा रिजल्ट गी हंदक से याना पास परसेंटेज फरकपा कोई गवर्नमेंट की स्कूल सिंसी एट द सेम टाइम कोई पोजीशन होल्डर मयाम अमग हंदक लौरकपसिदा नुंगाई पस फोंदोकी हंदक की रिजल्ट सी कमाइनी येंबी सैत्यजीत एज अ जर्नलिस्ट अमोइना एज अ मीडिया पर्सन अमोइना हंदक की रिजल्ट काउंसिल की थोलेब रिजल्ट सी कमाइनी येंबी इसागी अखोई गनांगी एग्जाम हाइदो ओम दाई टाइमिंग सिदा अखोई न्यू चेकोन की इरान थोलकपनी है मैं बेतम जगे मसिदे याम नुंगाई तजानी गनांगी सिंदो हाइबदी ममा पा मयाम सिना परखा हाइदोपगी लाकपा अदो मरक सिदा साइलेंट खोंग पुलिस ना पुंग मरी दा कनो ले नंबर का फिल्म द पुंग अमदा टेंशन ले इंफाल इसकिना इंफाल वेस्ट किना पुंग ने द टेंशन ले तो मसिदा लाल मरक तने अखोई गनांग परखा हाइदोई बदो अदुगा सी मरक सिदा अखोई नुपी सिंग हजिद थंबीखी बदो मसिजा टॉप तोरिबा मयाम से एबना नुपी गाक्तनी अदुना मणिपुर की मिंग पोरकपा स्पोर्ट्स तो वगैरह अमद वगैरह होना कनबा अदुगा वाखल लेबा लाइक ब्रेन लेबा हाइतारे को मसी मयाम से नुपी सिंग सिना खरा अदुम खरा हेली नुपा सिंग सिना कदरनो खदे अखोई की सादादना खोरदना ngausan leirabra adugo nupi sing sina manipur gi ming pore bi sidi ayamra nupi ngaktani aduna icha nupi sing adagi subaina sign toriba mayam adagi nupa sing su tholoi mayam se bakoi loima congratulate tawning tawjaningi topper oiriba adagi yam kitang do su pass tori mayam puning hanthabiganu aduga life ta afaba thaba ama toge achumba toge honest oba life ama lit tobige haiba toge na khalaga work to biu aduga future da lakuma tam da su manipur gi damakta kare toba ngami nation gi damakta kare toba aduga thaba toba tam da honestly to biu haiba message se ai ihan han ai thamjage aduga masida mai pa udraba akhoi about 15% kumba 10 to 15% kumba mai pa udraba icha su mayam da message pijaning ba se failure है बिचे कैशु नते failure मसी से सक्सेस ओइना बा लंबी मनी अदु तुंग हनबी कनु होने बियु है बसे माइ थमजगे अदुगा गरांगी ख्वाइदे नुंगाइ बामना गवर्नमेंट की स्कूल टीजी हायर सेकेंडरी दगी कॉमर्स अमसुंग आर्ट्स के टॉपर थोलक पासे मसी ख्वाइदगी याम नुंगाइ जे हाइदि गवर्नमेंट की सक्सेस उडली अदुगा प्रजा बयाम तांग प्राइवेट स्कूल चलगा अदगी तांग ट्यूशन तंबगी मसुगी मेसेज अदु तौदबा मेसेज अमंग टॉपर सिंगसिदसु पीबी करिमता कानदबनी गवर्नमेंट कॉलेज दा लेरिबा गवर्नमेंट स्कूल दा लेरिबा फैसिलिटी से प्राइवेट स्कूल को चप मानी हेनबसु यावी ओजा से याम सीनियर ओइरबा यामना लाइक लेसु इबदे यावबो ओजा मैम तम्मी मदुसु चंगगा थाजे बियु हैबे मेसेज अमसु पी हानसु अखोगी इबुतो जना स्कूल सो आर्ट्स की टॉपर थोखरे अदि ngarangsु टीजी दगी तो स्ट्रीम मनी तो टॉपर थोलकपसे मसिदा ताकपदी गवर्नमेंट स्कूल सिंग से मसिदा थाजबा थंबियु हाइबा मेसेज अबसु ngarang iduna pi aduga पास परसेंटेज से यामना साथिना वांगी आई थबजनिंगी पास परसेंटेज हाइदि हदगी कोविड थोखिबा दगी लाइगसु थोखिबा अदुगा नांखै का मानदा बा चाहि अमनि से तोरकपा स्कूल फगलनसी मिशन की मतुंगदा लाकपसी कबाय तोगे है का आइना सुम उजमा तमदा गवर्नमेंट स्कूल सिगी ओजा सिंग से मसे एक्स्ट्रा क्लासेस लोय तावे स्कूल मैम से हाइबदी गवर्नमेंट स्कूल की ओजा आइना खंगना जब सिंग से मोसे नुखिन अदगी संडे अदगी स्कूल द लेक यावेबा आई अखोई मानबा सिंग आइना कदरोगे ngasi नुखिन मीटिंग तोबदा लाक्ति से कैगिदो हबतम द मोन हाइबा अखोई स्कूल दा अखोई चाहि अदिहुम से अखोई गवर्नमेंट स्कूल की अंगांग सिंग से फनर बाइना अखोई एक्स्ट्रा क्लासेस लौरी
extra tolo phangbu sunati akoi school sida lupa khaina akoi school lei aduga akoi lekai sida leiba government school tamba anga map se tamba akoi tuition tami ari moi lagna ba government school la posing sidi moi aya mana lak pasi am ngai ke hai private school di ina khun bangak tani government school lai sidi lao hai butam da oja ai ngasi chak cha dri adu tong dri kai hai bisi oja me am sina paisa khaida raga moi se chak ka pizadana adagi moi se how picture da patala tambi ba adu ba kaino ma ithin ma new way of education ma manipur da la bra happy thamjini masigi oja ma sung sat gi relationship phari ba makai anu ba satra thola ka dori bani aduna satra me amna su oja sida to bi base makoi da maktani khanbi ga manipur gi pass percentage 100% yona na ba aduga manipur gi lar ba praja me am se nuaina na ba government school sing se yamna phagala la si kai ra kan da private school da changi ba paisa si di larik tagi dress tagi adagi fees tagi manipur gi praja yamna effort to ngam dabrina government school phariba makai praja phagani haibasi mai thamjani angang da nungai gani masi matang ni khoi delhi government tawriba delhi government gi school amna phajana tawba phajana pija pithakpa masi matau tamaga akhoi gi atopa state sing da kabaina atop country da kabain tawri si yengaga manipur gi ado ikhaliba praja mem arin satra mem se government school da amoina fet le hanaba di private school bu ha fet kanona tongana thamjabai wa da taba adu government school sina khra homani na praja mayam so ayam la boy bani na government school sing se khra develop tona na ba adum khong thangsen si na thamje am so me khoi mabru na khoi delhi ki urban Kejriwal ki sarkar na khoi delhi da ka semi ba government school sing city pura khoi gi 5-star gi monga semba khoi na dum media da dum uri dunia dum mayam thengne duna private school gi su mo gi responsibility role and responsibility fazana lei adu semba sama semga na bhona badam khoi su lei at the same time lenga ki una su yam phazaba school sing sem dana infrastructure fazana phangan dana maduga equipment lei ba mayam si aduga magi sanitary gi kari gi lei mayam si ni thina tawdana campus fazana thambi dana sana khona ba gi thambi dana why not private ki kambuna ngamaga sarkar na kadabing ngamujuni sarkar ku to loina thokpa ngaptani project fazana sarani thagat khrani sini haibada dum yaro ide form leite awno khitang akhoi gi leriba tongan ton ba tg unan maming chatpa akhoi gi secondary school haigdra maduda ku tg lady johnstone lady cc higher secondary school lady school mayam singsi mayam semgat bidana hena phaba mayre puthokpa animak se private school labu puthokpo oro na taka men school labu puthokpo oro fall to the state kini aduna madumak tawba yamna phagani haiba yaki mosu thamjage magada laksini sina hojik si akhoi rapid action force ki matang sidani ngarang si koi Kuldip Singh security advisor to CM Kuldip Singh ga press conference no makalaga no madum press conference sabani alternate days ada mayam na thamam ko phum si koi media na su praja gi khola ge thambani aduna rapid action force sing si kemta yenghin bidre modi uchuk nyombu gi type ta leire modi mamang da low kai mayam pho mayam ko la pura sakre sanga mayam pura ga chakre makoi mamang da mai thare karim da tawdre ba se ton ba khoi jaga sing chatlu da public ki khoi ki periphery area sing to ba se madu gi report se phange at the same time khoi leiriba manipur gi police commando oibe na ta IRB oibe yai kangum sing ja amat tam thok to hon de habi gi allegation la ya ngarang se pukat pani madu advisor Kuldip na khoi footage thajara ke Kuldip na madu reject tawre sidi sigi pause Imphal Free Press to yawre advisor Kuldip rejects demand for removal of central forces I see yawre duna sigi posi allegation si mayam laire adagi sona kanda atei mayam ma atopa hanigi pradhan mayam laire curfew kumthu oga koi irang lai train lo ya bra wa fam aduga valley area da koi santi phangaga manipur ba santi phangina lo ya bra ba koina periphery area sing chaluba hauji ahing letana ji bunker sadna le horiba mayam adugi mayam su lai madugi footage su uchera ke koina chaluba su dum thajara ke madugi praja sin pirakpa yum kai mayam koi manipur gi Irang ki thola mata susam bugi han thola matung da khoi mai tha gi ba jaga sing adu ai sam ku chalaka dum yang jawre magi praja sing ki voice sai batai madusu ai adum footage samjarake ana live wang di sigumba allegation ma laiba sida khoi chief minister ni khoi company ku numasu puselakni hai hum thammi aduga praja sing na khoi rapid action force thaja ba thamakti ba aduga central gi adu ba forces sing thi lokthok piroga hai ba kholau lai se sai da kai mot lai setaji masigi matang da akhoi gi khwai dagi hoba ma mayam praja mayam thambu ujabase chain of command chain of leadership aduga information ki communication gap achowa mu ubra hai thamjage samna har matam da khoina sum yengma matam da traffic ki police amakhtang leibado madu leiba matam da traffic thugare ta ki matam da
traffic police tuna magi set tuna thangnabaduna sigi sida violate tawrabani hairaga mathangi doina phahan badu baina masisida operatory ba akhoi rapid action force ki ogera army ogera asana phagila imam amna soldier betamda makoi marakta command pinana ba officer mayam se masigi sina tawriba situation na irang thol matamda si leire airport hura le har matamda mana magi senior commander lauraga security advisor ogera hojik akhoi leadership akhoi decision loriba top leadership se immediately contact targa within few seconds within few minutes decision se hojik communication jam pharable madura order lauraga kutakta thabak ti lokhat pe yae sabna habdu uchuk tongna sum yungaga lei habse ju ujare somda no makeup se lei somda chieng adu phau se kolaga puhi adu moi sing se dum laptop na nun lepa lepa ga dum yeng le moi da haibata moi gi marak to swadu umatam da magi moi marak to commander am yarong ne ba commander dur mai senior commander dur information se piraga akoi kadauge haibagi akoi gi laiba sing do sum charaga thaga tumaga leiba na to sum lepa ga ma'am akoi lei haibu utpadu na taba thabak to ba lakpani akoi se pau phaunari akoi na kayuba soldier na uba matamda chief tu na uba ga chap managa dam ne kai do hada magi chain na ma leiri bne aduna immediate moi ma'am du pau phaungda bagi ahoba do jina thambi to ahoba ma lei moi na kai ta pa akoi na haibu moi pau kai tam de adum no phet tor ga dum lepa ga dum lei haidi as kai ka da ru do no akoi sum hak lakpani akoi sum pa de la ga ditis tor mani akoi sok ta thuk saruk pudi habi bahutta akoi leiri ba se akoi na moi unu urib se bosi India unu urib India gi army unu achoma force abo soldier unu ude officer unu ude India represent tawri bani moi se aduna makoina thabak tawda ma amdi praja na moi da thajaba se wala I aduna moi ja thajaba wala abadi akoina atopa alternative choice ama praja da thire hadi makoina khoi kan bidram ne ngajin na thambi khin dumaina akoi isana no mai lejerage akoina isana kuchu kulai sajara akoina khatla jarage habigi ama laiba se masina violence helakani aduga government da thaja bu helakani thaja bu handarakani aduga government gi thabak toriba akhoi gi soldier sing se makhoi gi responsibility ani moi tung da jo thaja ba wale si matang da another aspect amai na thamja matam da makhoi na chatpada moi se thambiganu haiba kan message ama lai ba phum khra da moi thaja lakonu moi khoi pam di kaina government ki constitution da piriba protection di loina loba aduga moi ni janing da bana loroi da ba adudi yade government ama leba tarabadi government thariba soldier do mai tai dete kuki nate maji government no represent tori samna harabda hoji akoi gi DGP oriba kuki ni mathang da command leba kuki ni madu mathang da command gi makha leba kuki ni adu mathang da lebsina mapan dagi ni adigi naga gi yauri adigi mai ti yauri moi do adwaina haiba allegation se lale kai do makoi se police haiba army haiba moi se tongan be status amada lebi bane chief minister se koi mai ti ni haiba yaroi minister do naga ni haiba yaroi moi se above adugi mai community level la lora ma constitution dugi mathubina ad responsibility am lau khra bane aduna moi da thingdana adigi police adigi community ma se moi na akoina divide ka taw tor maduna oppose toriba community maduna oppose toriba civil society ma am do makoi note toksalaga thambiu aduga chap action la kapiu and aduga akoi India ki sovereignty India ki constitution India ki chatna pathap ki bathakta kholau piriba singdo moida masi yadi heba chap message ama pigada bani ado government madu tung halaga la abadi moi sidi moi na sungami ko heba message ama chane bai loi do da ama pharu matam da di hek singjalaga yanaraga heta thadokhiba madu nate law and order se the constitution haiba se law haiba se every citizen chief minister dagina khwaidagi loiba governor dini khwaidagi people citizen phode apply tawi haiba message se akoi manipur praja pumbada india praja pumbada johonba matam oire haiba thamjaning aduga si matang da ina thamjing se council ama thamba ari emergency sagi adoba situation la matam da khabai tawgadage nang sai chain ama han hajo keno kabando mutugi do lehanaba implement obiu press conference akoi tawi haiba nataba fajani action oina ground piu aduga manipur gi praja sing sung tam da leriba mayam se protection pibiraga mana paiba no mai mana tawriba duty do fajana perform tawraga manipur da makhoi leiri ada makhoi tawba thabak se praja da thajai haiba do amutang utpiu utpada praja akhoi mayam su mating pagjage haina thapsi bada fam bi aduga khoi kuldip ki team khoi maruina khoi kangpopi da leiriba se kangpopi da almost total blockade ni lambi thingjilaga gari amta chalan daba gari chama chani mathakta jipal lag leiro okos akhoi national highway 37 na khoi imphal jiri lambi da khara pura edu highway 2 sidadi almost block toroga thamkhibani aduga sida sanga express ki da su yaure front page da mayam ngarang si achouba khoi gi ba rally ma haiba tare thousands of cookies mostly women congregated at Brigadier Thomas ground ngarang khoi
ꯐꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁ 6 ꯁꯦꯟꯇꯔꯁ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯕꯣꯠ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦꯝ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯎꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯁꯨ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯤꯝ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ तोान तोानब स्लोगान इबा मैम डाउन डाउन बीरेन चिंब मैम सेट प्ले कार्ड मैम सिंगी चिंब मफम सिद अखोई इन डिटेल पल्ली संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन लाइब वांगदी अखोइना सिद नॉर्मलसी पुरक्नब होनबद करी तौबगे ताबगे नीड ऑफ द आवर से करी ओइबगे हैबसी अखोइ खनब मतमदुनी एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लोइन लेगनी हजि लेब मैम सिंगनी ऑकोर्स सिदा अखोइ मोरेदा अखोइ एडिशनल एसपी चंगबदा टेक्नोपोल नहान चंगनदे पोचे पुब चंगनदे है रिपोर्ट अखोई मीडिया लाइदुनी सिगेब थमुक थमुक तब नतना अखोई चुराचांदपुर एनी मपान लेब बटालियन आप मपान लाप रैपिड एक्शन फोर्स यूरोप कांबूसिंग खंदुओकांद मधु लेहनदबगी नो इम्फाल चखरो कायना अदुगी पाउसु अखोई दम लई मसिगु मैमसे प्रूफनी मधु वरी सानब मैमसु लई कोई प्रूफ यावदना अखोई मीडिया ना किसु हजिबाउता पाउ फोंब लेते विथ डॉक्यूमेंट्स मैम लेरकाने अखोना मीडिया लाइव पाउसेना स्वाइसिदा अखोई नॉर्मलसी पुरक्नब होनबद अखोई करी तब ताबगे हैबसी सत्यजीत मोटा करी लई करी ओपिनियन लेम थमी अखोई मणिपुर लेब अखोई इचिलाउसिंगसिगी वखलोंदा आइगी लेकाई सिदा आइना लोइना तौब याय हैबगी कॉन्सेप्ट से मसिमा थादो असि गवर्नमेंट अमा लेरी अदुगा अखोई मैम सिगी पुलप रिप्रेजेंट तौब गवर्नमेंट अमा लेरी स्टेट गवर्नमेंट लेरी सेंट्रल गवर्नमेंट लेरी हैबगसे अदुगा मखोइना तौदरिबसे अखोइगी बिहाफ तनी अदुगा अखोइगी पुलप ओइबा कम्युनिटी कलेक्टिव ओइबा सोसाइटी अमसु लेई आइदे तौनिंबा तौब यादे लेकाई सिदा आइना मणिपुर पुंबदा तौदब थबक तो अखोइ लेकाई सिदा आइगी कुसिनी आइगी युमदा कुसिनी हैबगी कॉन्सेप्ट अदुगा मदुगी दुबा थादोक पियु अखोइ पुलप कलेक्टिव ओइबा सोसाइटी अमदा मी हैबसे ह्यूमन बींग से सोशल बींग नी पॉलिटिकल बींग नी मतेंग याउदना लेमिनबा यारोय आइना चूज एंड पिक यादे हाबिगी ngасai हाना थमजखिबा मेसेज तुमा प्रजा पुंबदा योहनबा अमा दरकार ओइब्रा हाबिजे थमजनिंगी सी मतंगदा दे अखोइगी लीडरशिप हाबिसे अखोइ हादि सुमाने क्राइसिस थलको मतमदा लीडर असि मयामगी लीडरशिप का क्राइसिस की लीडरशिप का खनि अखोइगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोर मतमदा अखोइगी विंस्टन चर्चिल माने नुति पिबा मेसेज दुना बागी प्रजा मयाम इथिल पीरिबनी अदुगा विंस्टन चर्चिल की स्पीचेस मयाम फावरिबनी अदुगा माने कमाने लीडरशिप पी अदुगा इंग्लैंड कमाने यूनाइट तवी अदुगा जर्मन की फोर्सेस मयाम दो माने कबाइना डिफीट तवी करोगे यूएस की मतेंग लरोगा रशिया मतेंग लरोगा हाइबगी अखोइगी लीडरशिप की मतंग से अदुना इंडिया पार्टीशन तौ मतमदा हिंदू मुस्लिम राय थलक मतमदा इरांग थोइबा राय तुगी मरक संगदना मोय मरक तराय हेबा ngamiba महात्मा गांधी अखोइना लायना खरमिसिनी सिगी मतंगनि अखोइगी लीडरशिप हाइदमा इमर्ज तौरइबसे अदुना प्रजाना थाजबा अदुगा सैक्रिफाइस तौबा इसाइसुगी खंदबा अदुगा आई लमदंग खोपचनबा आई लम लेसनबा नतबा अदुबा नतबा लीडर एबा पब्लिक लीडर से सिगी मतंग से थोलकदबनी अदुगा तसिंग लीडर सिंगजुदी एनी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट तौनी महात्मा गांधी ना मुस्लिम मैम मरक चंगागा माना धरना तौमा पर मुस्लिम मैम ना मांगा इबदुनी जवाहरलाल नेहरू ना महात्मा गांधी का लोइना लीडर अमो ओइना हिंदू मुस्लिम थोलको मतमदा माना मुस्लिम मैम मरक चंगमा मतन मुस्लिम मैम ना मांगा इबनी अदुबगी प्रजा ने एक्सेप्ट तौबा लीडर दो हादि हाना अखोइ लीडर सिंगसिसु यामना मरु ओइ अदुना हानादि मणिपुर सु लीडर सिंगसे आया मना लाइक लाइसु हैबा अदु मैम थोल हदु हौजिकति लीडरशिप से आया बना कॉन्ट्रैक्ट वर्क ता दगी अदो बना सुम थाजखिबनिना पब्लिक की ओइना मयाम की ओइना एक्सेप्टेबल लीडरशिप से मदु थोलको मतम ओइबरा हैबसु थमजदिगी अदुगा सिगी मतंगदनि अखोइगी इथनिक क्लासेस लेबता कम्युनिटी अमना थमजि हजि थबिगिनो चुमी मसिगी मतंगदा गवर्नर से यामना मरु ओइ गवर्नर सिना लम चटपा कनापता थिंगोई अदुम एक्सेप्ट तौगनी अदुगा असोप एक्सेप्ट तौरकदबा कनानो हैबता सेंट्रल लीडरशिप नेब हादि एथनिक ग्रुप सु मानदबा अदगे सेंट्रल मेसेज सेंट्रल की पावर सु पाइबा अदुदनि अखोइ म्यामना हंगेबसे अदु कुइना
independent India da mi list officially lising yang kai me da displace tor matam da prime minister na kari wahi ta hai dribano atopa lam gi prime minister ta di atopa lam da tat na kwatna tori ba sibo cancel toraga manipur da lak na kwatna work toraga tara hiriba relief ke mayam sida lak pa matam oirabra hai bado madu lak ta atopa lam da tatlaga hojik wari sada da kwat to ba sida masagi yum da mai cha ga masagi mayum da mi lising yang kai hena tara hela phauda lam da koi da lady base karigino oina prajana mayam hangai base ama samak sangdar basu magi leader mayam da election mayam da hapta khuding chalo haiba dumaina magi leader mayam union council of minister mayam da laga work tawdri kaigino political party mayam gi mayam laga work tawdri kaigino haiba thamjaningi political party amani la amin han congress ke fact finding team la ami adu unfortunately government moi do kampokpi churachampur chat work tawdana moigi mayam do work tawge unajagi haiba da government permission pije adu moi sing che laga moidari kasu attack taroi moidari moigi awab do phungdok toini kangpu pigi chinna mayam churachampur gi chingna moi thamoi da kari legi do common akoi gi majority community mete mayam ba ri mapa pura thajadar basu atoba community da magi thamoi da le report do haido adi polum do khadang handani aduna magi thamoi da le riba nungai tabdo haidok pham gi platform ma preview platform do kanano hai kanda governor ni central leader ni hai ba sing se akoi aduk kuina waraba limit kunni hena akoi chara hela ba matam sim bauda tasada usandada leibase manipur gi praja gi kapi base masi karimta udan leibase manipur gi history da india gi history da amuba chapter amoina dum le horogani hai thamjaningi aduna manipur notice neglect tawi manipur gi praja gi awaba se india gi awaba nati haina manipur gi praja myam laur base masi achumba oirakani masi ohedana ba central leadership ariga governor aduga atopa leader myam chalaga praja myam unabiraga awana myam se amutang unabiu amugani unabaduna awaba ahoba okay nuai ta myam do phongdo matungda praja myam se ai kan han thamjakidaba yang tharakpa dumaina wakal nuai ta phongdo yang thakid dumaina pukning yang tharakani aduga shanti lakani aduna myam lakpiu unabiu adu awatpa myam do mateng pangbiu haibse thamjak Satyajeet sigi akhoi hairang da yurangi haigadra akhoi meti paro da lei haji maroina akhoi kuki MLA tara na tawna che bisandana separate administration ama leibagi matang leisida akhoi gi people's chronicle da yawre akhoi ismozo kangbu unarubagi Nagas one self governing unit across borders MLA muiwa haibu hom sima akhoi pau si yawre duna akhoi khji kuki kangbu gi tuan ba akhoi separate administration na daga separate state amagi demand tor gi serak sida akhoi naga gi posu akhoi is mozona chatlaga koi interview tawo from sila yeduna seda ramoibana phongdoi si nagas one self governing unit across borders guideline pochi size de aduna koi central government asum tumin leiba ga sai takpi udam chumi hoji fawda any twitter da oro mogi facebook page da oro haji fawda manipur gi mi humdra gi mathak te legi draba sungse wai ama fawba phongdo palaite masi up da oro mon traga bihar da oro mon traga jammu and kashmir da oro mo kai to da gi have si aduna masi am khang mani prime minister di any public platform da haiba koi notice sakotana koi india sakot ba yaroi kai ba machin da di haiba dum koi dum thengnai media da quote to dum thengnai aduna haji phogi stage ga sayu thambi gi duni ngasi bawda twitter da khangde kari da khangde koi cherau bagi khangde kuki kari kut ki khangde adu kano gi hadi state da dum message piraktana kholaktana tawbu lai haji phawda pirakpa laite sedak sida koi naga gi sugi matang da mo ismozo na phonga e pause sai da di kari haibini akhoi gi manipur de akoi da development thengda han khiba manipur gi ethnic group masen da thajana handa base masi akhoi gi community based akhoi punjan gadabani khokan gadabani haina masi concept lakpadagi manipur da dum hana kuki ga maiti ga handa irang si thoti ga yam koina chahi last 20-30 years ta mukna ripsi akhoi naga chinau singane naga mru naga yam chau na mogi military groups yam powerful ba NSNIM ading NSNK adi mogi nagaland da sumogi naga movement yam strong oi ba masigi sida manipur se da akhoi chinau se akhoi se thajana handa gi ithilama sum pi base masi du handa ki chahi khara se da masi oi roi masi kana roi khangpa degi akhoi se hojik se akhoi yumlo na base su ho jit kai gi yumlo na base su ho ba ya roi ai gi thanan leiba nupa du su ho ba dupi du su ho ba ya roi akhoi chinau ni yum hong nu ba su ai ya roi ha ba concept se clear oi ra kan se da center na su masi oi roi masi irang tholakani ha ba khangpa degi another dimension ama hojik political dimension ama thola kanse da cookie sing sigi chinau sing siga lakpani adu masigi se
sum do political demand le basina masigi sina leaders dugi magi chara chak chana na ba adigi magi status leina na ba sungang badi obi yai adu ground level dadi sumoi oro ya prajana khangi adu miyam na khangi si matak dadi akhoi gi chamma na ba issue akhoi daga gi MLA na putogi sumaina akhoi gi Mizoram gi MLA sing ga chief minister ga unai adu ga Mizo National Front ki Mizoram gi hana dagi mogi dream se akhoi gi Mizo community sing ku ki chin chiga punsan ba unify to ba haina aduna Mizo accord akhoi gi Rajiv Gandhi ke accord sign to matam da masi achong demand ma piye masi ya kan ning janingi matam du dra Manipur government gi adagi matam du Manipur gi MP mayam adagi Manipur gi leader mayam yam toina haiba se madu parliament discuss to matam da Rajiv Gandhi adagi Mizo gi chinaw khani yam seng haiba se if you can demand greater Mizoram we can also demand greater Manipur haiba se hayo kay na kanda Assam da lady Meghalaya da lady Nagaland da lady mahum adagi Tripura da mahum khodimak da Manipur da lady ba community do na tai akhoi mayam sida greater nesta tal ang tar de India si kios thoidra hadi Gujarati mayam atopa du tai Maharashtra mayam Karnataka da tai abada tai baduna akhoi ethnic base kadoma Manipur pik khabar north sida thola badi achong crisis ab thola batab da Rajiv Gandhi na Mizo National Front na demand to ribodo kudak da reject taweba Sinoi sidi sungoi oiroi masi dis amuhena disturbance thorakani sugubo wakhan yamna pikpa community based politics se masi torakanu achoba issue da development larger growth ado economic growth adom do na khalu ai lekai gi oiba community oiba ai sagai gi oiba wakhan sina sagai ga achoba state amaga manade ai sagai gi oiba politics to state to ba yaro en Mizo National Front matam de reject tawraga halak no tangkhalak base masi akhoi gi Manipur gi internal kano da disturbance to bani aduga masigi timing dani akoina Manipur su greater Manipur demand tawraga India kumbada create to ba yai ba crisis adu to de responsible bas obe citizen amon lady aduna masigi matang sis the world chak chokhaliba world global village or matam sis da lekai gi ba sagai gi ba politics tawraga ai gi sagai gi community amam gi state amam leidong gi haba concept to thado na Rajiv Gandhi na haram bado madugi message do center na hojik chap chana pira ka da sis tumin lekini ba center na masida haiba se officially haiba matam ore but tiny am boli community based oiba adugi state ki oiba ethnic group ki oiba ke demand torkadu development work to se na prime minister na anu lak phadal step ne piba de irang kari nem tharoi dori na haidi mayam su Manipur hoji irang thoiba mayam su tumin lerani adi akoi pakhali ba chinau Manipur beligi mayam sisu tumin leini adu ba assurance hanjan amutan ba anju man haipet haidei kaina du na taba directly officially statement pidana press statement pidana Manipur da lakpada nungai te khanbi da bu central leader me aduna akoi ipa je lakpada matik cha de makhoi welcome to matik cha da ba mi myam leibini khanbi da su Delhi dagi law birak pada akoi Manipur gi praja myam notice ki pada welcome tawni aduna ethnic based tawraga hoji irang leiba matam sida mai chak badagi hajan binu haiba dumaina hojik ki matam sidi kayum khanna matam da phadaba matam duneba phadaba matam sida atopa nungai noi da ba chinaw marakta disturbance legada ba adu wahidi yarbe makai habinu akoi punna hanagi Manipur aduga United Manipur se achoba khongthang amada anoba dimension amada changbada pulap khongthang seminasi atuga chamanba role lominasi badar maitei kuki pangal naga haibal itana achoba leadership se lobiu chamana ba khoi loimak I amtagi machani habi concept to da khoi work to minasi habi chei thamte oh yam hom dami matam su loi sele aduga ji yam kan need of the hour amal lai se khoi ajik sanga express report to matuna 39405 people in relief camps to relief camps as the mil sing kuntra mapan angang ni biyauna aduga miron biyauna mayama ngarang si khumbalam pakte leiba khoi miron bising BJP gi President Sarda Devi ne unaraga mkhoi ge ba chana thakna ba kare pi ba adu report media se leire haju laibo hang di khoi class 2 ke result haidok ba yam phare leire ba ngang sing sigi mindset ta kamai to guda ge haiba mafum siam luri aduna mkhoi gi geno se mkhoi mamang makta da khoi yummai tha gi ba mkhoi mamang makta da khoi mapa aduga ahalaman hat ki ba khot ki myam se mkhoi gi mko ka chuguru ga leiba aduna mkhoi sing sigi ba tongan ba psychological akhoi effect ai gedana ba khoi yam achoba daita ma social welfare department aduga health department singsi yam phajana kono to darkar oi haju faw da khoi health department gi side gi sigi lokhale relief camps na si camp ha na 24 moi to bi ya bani madu to ba udri hoi individual kharna individual hospital kharna chalaga free camp pangtok pa free medical camp pangtok pa hidal ang thak yen ba khot pa me ama uri
स्वाइसिदा मोय लिसिंग कुंथ्रा मापन हेन बसे मसिगी करी थौरांग खोखतगे हाइबसी खोय करी करी लखलनि हाइबदी चीफ मिनिस्टर फोंदो किबदि लेरे लखतबदुदि उद्री अना स्विप एक्शन नि दरकार ओरिसे कोइना मपादिगे मि लाक्तोरे संगाई फेस्टिवल तौदोरे हाय काना हैक त वार फुटिंग द हिंग तुम दंगे कदा 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 तखाय अदुमाइना हजिक मिलिसिंग कुंथ्रा मापन निफु मेयासी कोइ तोन तोम जगह सिदा साइथोगे स्केटर ओइन लेजु मैमसे मसिगी स्विप एक्शन जिने मैम पामिसिदना मदुगी ममिदुदी अखोई मीडिया दा सो फार अखोना जिबाउदि उदबरा न खले आई एम नॉट मिस्टेकन अन स्वाइसिदा लेरिबा अखोई तोंगान तोन रिलीफ कैम्प दा लेरिबा स्केटर दौरब लेरिबा मैम शेल्टर तौरग लेरिबा सिंसिगी यामना की यूनिक ओइबा नत्रगा तरंग तरंग बथबक तुदी अखोत उदबरा न खले स्वाइसिदा करिमो ले अखोगी रिलीफ कैम्प सिंसे चलु मतब द यान हानबा अखोगी इशू म यान थांगे पिरकपसे मसी मी कुंथा नि फुलैबा मतम द टॉयलेट फैसिलिटी से मसी आई चचरु मतम द टॉयलेट फैसिलिटी मतंग से याम तोइना थंबेरे समना हारबदा मी चामा खतंग हाइबा चामा दुगी मदुगी टॉयलेट फैसिलिटी मदुगी इसिंग नुंसी अदुना मसिगी मन महा मैम सिना कोइना पोरैबा हिंजांग नापी मैम चाक मैम दो चाबा ngamde aduga maduna angang singse laina sandore toilet facility fazal leitarbanina diarrhea tauba viral kind of fever tauba masida sadoktana achuba human crisis ama lae habisi thami mi chamani ko hajrisi adubu hojiki akogi dimension jidi 40000 plus leba officially but masing yamni henba lekai community hall da yum da mari mata thambasidi masing thirubadi laki mathakta leramgane ba hojiki aduna makoi mayam sigi proper sanitation ising leitaba hidak leitaba masi mayam se masi achuba dimension amagi crisis de Manipur tenere Manipur amra tenere khidriba mayam haineriba sei kun tare khunda ko amuk thor adra habi pakhat pado madugi dimension ne ko tenere se masi gi dimension se da kwaidagi maru ba ko health community gi health ki kaguna habi matam da hojik se hidak leitri habi ma tak pi ba hadi lambi da nahan chu moi chemist gi press conference tawi ba yamna life saving drug mayam se hojik shortage ta leire ari emergency gi tawgadaba operation kagodaba ke mayam su lambi kai do highway se da thingaga leikrabdina aduna health facilities de community leite narak pai ba se ma adu community na naba gadaba leite mi khudimak habi se mi khudimak se loi chamana banina chamana narak kadabina health facility gi lakpa drug kumba adumba mayam chana thakra mayam thingi ba se crime against humanity ni mase krishna na yaroi allah na yaroi jesus na yaroi masi kanam tana ibado pakhang bane yaroi masi yaroi da thabak se tobiganu lambi da chali ba ta ma matum da ngasai gi akhoi relief camp ta le ri chi naw sing che community gi amata gi nate makoi me ta chalaga makoi me mating pamba ngam gudani ni haiba che akhoi highway da le ri chi naw sing so amata khanta view haiba se mai thamjani ani su bada akhoi ga sagi jina thambi ki bado hojik le ri ba trauma mayum mai chak ki ba bagi ai mioi ba haibase magi wele ta ho wele ta ai karam ta ho bada magi passport am ta ho bada nungai bana te ba ai ji ba mang bada nungai te adu magi yum ma pura chaki ba magi pura hope ma magi dream ma yum sa ba loi ba yam yauri madura mathak tagi mota dro thugai ki ba madu uho ba angang sing do magi mamang da nuti gi khoi chapam tam da gi pung hing law ba angang mayam yauri ba haji khoi yum bai chai da ba na pha da अखोई मैम लेना से थोरक्तनबा फादर खुमजिदर ममा पाना कप्तरा थेमहुबा मैम थेंगनजरेबा मसी मैम से कोकननबा proper counseling adagi proper education adagi proper baruin masidani akhoi health sector adagi baruin masidani akhoi counseling gi psychiatrist mayam adagi moksi yakana dakar roi base adubu makhoi ba yoroknaba moi mang weapon moina have the kul numai pairaga maru yaw da kana da maine chalaga hidak pinanaba hidak ki shortage le matam sida akhoi kamaina mating pangdoino haina akhoi medical facility ki chilau mayam sinu haibi aduna lambi dagi moina changna kadaba medicine mayam da phadana pubirakna masi matang se masi war putting da hana hajiki ba council head ground gi adigi information technology da mathak tawriba la sina kabain thendani adigi drug kisna kabain the education sina kabain thendani acho government gi tong ba division sing ja patana activate taraga bathau hing tumdana thabak to matam oirabra haiba thamjani issue amta natte ba issue yam aduna mase activate tona ba war zone ma akoi gi chief minister secretary again all secretary to again kada idro ma patana phamaga throughout 24-hour officer mayam adigi bureaucrat mayam adigi akoi gi civil society mayam community leader mayam pulaga adi educative bureaucratic oiba decision to databa collective oiba decision amagi voice ama
प्रजा मैम ने योहनबा अदुगा मणिपुर की सोल्यूशन जब खुद तक सॉल्व तौनबा मतम ओइरे हैबसे थमदे हम सब होम ने फजब होम थंबी अदुना इलाइबा कोई की तोंगान तोंबा कर्सन डिपार्टमेंट लेसिंग सी वार फुटिंग के तोवे ने जब फेस्टिवल लागना होनबदा सी G20 की तोगना होनबदा वार फुटिंग के तोगबा ना हजिक नीड ऑफ द आवर सी लाइबा मिलिसिंग नि फु के बोथ कम्युनिटीज नि हारिबा फम सी सिंगल कम्युनिटी की अमगे नते पार्टिकुलर कम्युनिटी अमगे फम नते लाइबा पी बांगांग सिंग मिरोन बिजौरिबा अदि इलेक्टेड मदर मयाम जौरि मयाम सिंग सी अथुबदा स्विप एक्शन में दरकार लोग मथौ तारे होय हदा पीबदो कोई ड्रग लेसलक्ट्रे का है वफम सुसु अरु वफम मनी औना करिगिनो कोई नानसु पे तोन तोन एक्सपर्ट्स न है कांगपोपी की लेबल लंबी सिदा कोई गुडविल मिसल में थाब यारतदी यादे हम खम मथौ ताय मोने हेक्ट नोमे कापको या पोते लेरिबा कोई मणिपुर की फोर्स लेना नत्रगा कोई रैपिड एक्शन फोर्स में म्याम 10 किलोमीटर अनि हुंगी जुदा कोई परेंग साना लेंगा करी थोगिलकदा मोय करी तो ngमदोइनो सिसु हांबे वंग स्वाइसिदा सुम मुंगनब नते कोई गाक छेनबनी मोइना मुंगलागदी ममांगदा तौगिबा निमित कोई था अहुमेना इकोनॉमिक ब्लॉकेज थगिबा तौगिबनी गाक छेनगा पुरखिबा गाक्तनी अदुना स्वाइसिदासु लेरिब फिल्म सिदा अनिमकिनी फजना हिदा लंगतकी अदुगा अना लैंगी अदुगा लेरियो मैम सी कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लेरियो मैम सी अंगांग चिंग तोना काउंसलिंग तौबिदना कितंग एटमॉस्फियर हम सेंबी बसु याम दरकार ओय अना अखोई की जेनरेशन से लागदब तुंग की जेनरेशन की वखलोंदुदा अदुंबा यामना साइको फियर गुंबा लेगिबा मैम लेगदी मखोई की अदुगी जेनरेशन जो करी ओइगदगे एप्स एज ए बिग क्वेश्चन एन थमजगे थैंक यू सो मच सत्यजीत चिलो मतम काय थोकपिरगा दम बेली टीवी की न्यूज़ एट सरुक याबिना तोंगा तोंबा इशू सिंग अमदी ngasi इम्फाल फोंगो पाव से सिंगी मरु पाव खंगनबदा सरुक याबिबगे नबा सत्यजीबु हनना थागचरी थैंक यू ngasi di adom ELITETV की न्यूज़ एट क्लो मतंग सॉल्यूशन रे लिसनिंग मांग हाइजबदनी अकोना चैनल सी अकोई चैनल सी अदम मनांग नपा केबल ऑपरेटर्स इन द कांटेक्ट ओबीयू के चैनल सी MCTV मणिपुर केबल टीवी GTPL को तंग चैनल नंबर 991 अमदी 975 त पंगबिगनी मसी जतरा को चैनल सी Facebook Instagram सु YouTube त पंगबिनी मन YouTube ता 24/7 अकोई चैनल सी पंगबिगनी अदम लाइक तोबा शेयर तोबा अमदी सब्सक्राइब तोबा का विन एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बार नबीदना बेल आइकन नबीदना कोई कुता कुता की बिजरीबा ब्रेकिंग न्यूज़ सिंग असि ताबम सु येम खुदों ताब लबियू अदम नु कोई दा फीडबैक अम सेशन पीबीयू कोई ईमेल एड्रेस info@elitetv.in नत्रगा कोई WhatsApp नंबर 9956236124 नत्रगा 8415875251 अदम फीडबैक अमदी सजेशन पीबिरक यागनी अदम पीबिरक फीडबैक सजेशन थबक तो ओंथोनबा मतम खुदिमक्ता ELITETV ना सेम सादना लेजै हाइब होम थमजरगा ngasiगidi कानेनबे याथिनेजरी पिनेबिरसी अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदि एपिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल किदमक कांटेक्ट तौबिरउ 9089895330 अमदि 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैवन अमदि संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगन बिगनो ngasi mak कांटेक्ट तौबिरउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई